Uright umdawini. Mina ngusi. Uyazi ndoda mina ukuthi nxa kulento engahambi kuhla nje. Mina amfuni umuntu nxa ngubhuru wami nje amfihla umphini. Kulento engifuna ukuyibuza. Buza sibone. Kanti uyazi ukuthi within isikhathi esincane uyabona ekhanda sokwenzakaleni. Oh, impabanga. Phela ngiyazibuza ukuthi ndoda ngesikhathi esincane 2 weeks umuntu impabanga sinje. Ya kana kuyatholakala anti. Kumbe ngxenye mina ngikwazi ukuthi ungabona umuntu ephuma impabanga anti. Eza kule mali ezayo. Maybe lama promises emali wena either ulama amaphupha kwathini. Do you know ukuthi biologically anti umuntu engacabanga too much anti inwele ziyacuntuka. Uyabunwaya? Even unganwayi. Nxa ukuthi uyabunwaya qhuma inzipho. Andazipho cheka, andazipho. Ngiyabona wena. But nxa ucabanga too much anti that's why ubona kule mpabanga yobuyanga. Lempabanga yemali. Umuntu olempabanga yobuyanga anti uyabe ecabanga indubo zakhe too much. Then lwana wemali anti uyabe ecabanga imali too much. So kule mpabanga ezi2 so uzihlukanisa njani? Phela impabanga zichaya ukufana nayo. Eyobuyanga anti yiyo leyana ebuya mbijana le ungabona ibuya fast so ngeimali ndothi project engicabanga these past 3 weeks so vele mina ngizaba semalini ngiyakuthipa serious. So uthi into lokuhle kwasensa kwahle automatic kwangena egazini. I'm doing a lot of planning, survey, strategies ngitshela anti so 3 weeks into le phela ithethe 3 weeks. When uyasala eceleni la. Uyakumbonela lempabanga mina. Angazi nyamanga. Kuthathe 3 weeks because these past 3 weeks dot ama plan ama deal engiwayenzayo so ukhangele ngitshela ngiyahamba ngethundra mina bamba la ubone. Ngiyakutshela serious. Ungayidelela impabanga le. Uthenga iWonder Fit phela. Hayi khona iWonder Fit ndoda hayi impabanga engaka. Phela uyabona impabanga le ngiyamabhasi. Vele lengiyemali ikongutshela ndoda ama project engiwagayayo anti imali lapha dubuka khona anti ngiyahamba ngethundra straight. Itundra yipi manje? Imoto ayazi imoto etwa itundra. Wena kwazini oNavara? Nazo ezinye zingathi zilamabizo adulayo but iWonder Fit. Ngicabanga ukuthi uzakhuluma ngeWonder Fit. iWonder Fit ayisafiti lapha empabangeni. Haso mpabanga ngimi. Imagine wena ngile mpabanga enje so mphuma kuWonder Fit. Haya kuyena. Awuhambelane. Vele uyazi ukuthi But ansoze ngukhohlwe nongani wami. Ya ungangikhohlwa. I will take you out like isiyo braya vele lapha la lapha. Mina but problem anti ukudla ukupheka umuntu engamaziya ngihle. So siyayenza. Ngoba abantu sometimes yabe le flu. Okunye uzizicucu kuyabe kunjani? Usprayer so vele ukudla mina ngifuna ukudla ngikubona kuphekwa. Ukudla ophekwa omunye umuntu bro wami. Hayi ngakutshela manje. Yathi mina so bar. Uyenzela ukuthi umuntu omaziyo wena anti uyamchanga elihle kuphakulelo kunenye. So bar. Awuzogani wena ngakuncitshisa ukuthi. Vele wena ufuna ukuthi wena kufake lokunengi wena. Zozukwanja.